Hi Akasfani Aizawl ani Chanchinthar chiar tu silian sang puya Aizawl Police Training School Police Constable batch somsarina Police Mizo ni somsari panga passing out parade of in khan ni Tourism lama maso nan Mizoram le Assam State dun tha anti thu State pani Tourism Minister ten soi India private company siam orbital rocket masaber Vikram 1 to Wen Khan hoding takin satis the one space center atangin ka chu ani Prime Minister Narendra Modi chen Vena rocket ka chosiam to company Skyroot Aerospace alompui thu soi Aizawl Police Training School PTS Police Constable batch somsari na Police Mizo ni somsari panga passing out parade to Wen Khan ni a Chief Minister Plul du omale Home Minister poke sabdang aten heunian man pui ani Chief Minister John Thu Sein Constable pass out zongzong te du sak big na emo soipui tu minister le politician telova inti siak na fair takal tangatling te an ti a Sarkar ha de chu equality for all principle changchoin diktak zelin la kani a thalai te point sarkar rin na ne thar zelani ati police te chu an thona tu ma mi me veng no tu le diktak le thataka na thok turin acha bok ani police na kan thona ko ma dan bo se tu te kan sui ta ko ma te visual kan sui so ten frame na an hu le tu ra ma kan na ko ma tu mi mei ma ron veng su diktak in thok ko dan he la ro se Royal Lady Town Tenatona Police Den Mo Punisang Tat Insula to Dan Hum Him to Junction of the Law Ne Chiamatua the San Him to Protectors of the Vulnerable in the Bomarian Sebu Chief Minister chu Mizoram Zoo wanga service light hi police antamti soin police te chu taksar sel tura base yan ni a ataka na an thono huna po physical fitness chomzel turani ati Vona Police Constable pass out te hi mi pa zani somni pa kole me che somni prok an vain zani somsiri panga ani a trainees te arm branch atangin miza som corporate an arm branch atangin mi somnga pakhat mechanical branch atangin mi pariat le compassionate ground in mi som pariat ani a training ne chunga ti thabi khanso ten hena chief minister hin lo mana hlan ani Minister Pubila Chanjawan thalai te chu namro hlu le nam ha fak ani angin dam rei tum turina cha Nizana Aizawl District Basketball Association ADBBS Season Opening Tournament Final Amven Community Hall Khelaman Puina Hethui Sein Supply Minister Chuan Thalai no pang te hi anom thin chu poeti thosoya Mizo nam chuan thalai te ngai poi mo namro thule nam ha fa ani angin dam reitum turina cha a thalai ten infiam thei tura thataka an taksa an soi zoi ringot po Mizo nam tan thil ro pui takani ti a thalai ten nun tha an zo theina ba ka sports manga ezona tha le mani inthunu na thazok Anzir thina tura Aizawl District Basketball Association malana chu lomomati thuwa soi ani Thalai te u kan nam ro hlu in nia kan nam nga fak te in ni dam rei tu mang cheu dam rei em tu mang cheu voina in thian te nen hian kum som sari birthday lom ho nge tu mang cheu ADBBA Season Opening Tournament Final hin zan khan khelni in musan veng thlang basketball club zotang anin tuma zotang hi wan ne zok atangin nen an changani larin chana zotang chu MVP athan ani bok Tourism Minister Pul Hilova Marle Assam Tourism Minister P Ajanta New York te chu Wen Khan Ghoti in Komin Assam le Mizoram Sarkar thodan tur an soiduna Mizoram Tourism Minister Pul Hilova Mar chuan Mizoram nikum September tha tanga rela lu nu an satakin khorjin an pungati a Mizoram to tu khorjin tamjok chu Assam atanga local ni a hei hian tourism ka inhnoya state pani te inkara thona thazok nei atu zia tilanga thona nget jok nei chauzel be sei ati Assam Tourism Minister hian Mizoram ne thona tha nei chu Assam du thu samani thule state pani tana thilomam ani thulo soive bokani state pani minister te chuan department kal tanga thona mu mal tak nei tha anti a India rama langtham tourism ma sona chagle langsar nei tur chuan Assam le Mizoram mai ba ka north east te zongzong thoho tan apoi mo je an soidun bok ani Mizoram Gorkha Youth Association MGYA in an tin champha voi somngana Golden Jubilee lo thlang tur polin Wen Khan Mizoram puma fan na tang an nei kan correspondent report ngai tha ang
MGYA President pu Mahesh Rai kan komna a Kubin August ni somperiata MGYA din champa voisom nga na anlom tur in puacha na pakhatatan voin khan Mizoram puma MGYA branch sompasari te chuan fainan hatlang swachhta abhiyan chu Aizawl ko puiba ka sia ha lungle kolasi bual puile vaireng te ate nein khochunga bolho charin member zarukvel an thok chhuaka infui na hun an mangbok atia he fainan hatlang an hwai hotsan ber chu mani omna mun chau tifai tura inzirtir na pekle an chen na Mizoram khotlang chulo fai zela mason na dom tak khantir ani thu asoi Kumin August ni sompariata Mizoram Gorkha Youth Association MGYA din champa vaisom nga na Golden Jubilee Lautleng Tour in Puachana Pakhat Atan Voin Inrin ni Khan Mizoram Puma Swachhta Abhiyan Cleanliness Campaign Ropui Tak Waihut ani he hun poimo taka hian Mizoram Puma MGYA branch sompasari te antel chale a tukin zinga fine na tlang thok chuak turian member zaruk vel lai an chuak ani Vanil Rami Akashvani News Aizawl Mizoram cheng Gorkha thalai pol Mizoram Gorkha Youth Association hi kum sang khachu samsiri poruk August ni somparit adin ni in member sangruk vel anom mek ani MNF General Headquarters General Secretary Pujema Somjol Van Chong chuan ZPM Sarkari mi puile driver te ham thadna kalkanin taxi app chu mi puite abar lui meka ator tu chu mi puyan ni ati mina Mizo namruna MNF chunkhom neina he thui sein Pujema Somjol chuan Mizo taxi app taxi pu ta hena tanga registration fee cheng zanga lak ani dan chu en fee angai ti soin chi areng reng chu India Constitution articles ni som pangain aphut angin danin thunin apek mangchama lak the ni ti a Mizo taxi app an bi chian chuan thil mak tak le en chian ngai awmati a taxi app mang tur hian ro manna tha omlo ti soin mi puita himna lai mi tam tak ezona khoi thila chuan ngai to na zaw tak sen masak tur ani a ar kho thim dai chi ani lo ati Chief Election Commissioner Ganesh Kumar and Democracy Ramzinga in thana langtlang na rin tlak ber chu Election Commission of India ni ati Nimena Election Commission of India both say All India Media Conference signs of Nipur New Delhi both say Ahman Puina hetui sein pu Ganesh Kumar chuan India in thandan kal phung chu khovel ramdang ten an entona in thana langtang le fel fai ni ti a India in than endik turin ramdanga election team in India an tlo thin ti soin democracy ram somni chuangin an tlo to ani ati India ram in than boy sai thin chu India dan noi mi puitan zelen takin ECI ro man noya an nei thina Election Commission of India chu khovela election body lian berani thu soin India mi puitan zelen takin an ai ofroi tu an thana turan ni ati bok All India Media Conference signs of Nipur connecting stakeholders strengthening democracy the role of media in elections ti thu pui mangin IIDM New Delhi nei ni a Mizoram atangin tu thar thedar tu mi pasari antel ani Joint CEO Mizoram PTL ro thang pui le sarkar official te po telin in than kai no thil poi ma sang sang ba ka thudik tak me pui ten she the na na media poi mo na sang sang zir ho ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga pon ani a naktu jing dar sar le chanve Chanchinthar hi pon ani ang India private company CM orbital rocket masaber Vikram 1 chu win khan hoting takin Andhra Pradesh Sriharikota Satish Dhawan Space Center atangin ka chu ani mission agaman noya hemalani kalpui ni a kan correspondent soidanin vanal hotlina awang hian India chu private CM rocket manga satellite kap chok theiram pathum na ni a Indian space policy sangni somni pathum hlotena pakhat ani bok Prime Minister Narendra Modi chuan voina rocket ka chu asiam tu company Skyroot Aerospace alom pui thu soya India in space sector lama mani in tawdela tumna konga melung poimo tak an phunani ati Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh Point team Skyroot alom pui thu soin private sector te taana masona sinsia tak takani thu soi ani Parliament fuchut khomlom tur polin sarkar le puchon pathiani khen political party tin throi tu mu khoma kowa hein mu khoma hian sarkar chon tlong taka house ro rel ani theinan political party throi tu ta tho puina adil don ani pon tongin parliament khom hi tun thani somni tangin tanan dona thaleni som pathum thleng nei tur ani FIFA World Cup sani somni pro khel meka naktu jing dar ni lechan ve hian France le ilang te chon pathum na inchuin an khel dona Miami Stadium in khel tur te hi semi final chakzolo ve an ni a France hian semi-final Spain an ne zolova hetina hian England hian Argentina an ne lo ve thung ani Chanchinthar cherti topna na tlang pui Then zola police training school PTS ha police constable batch somsari na police mi zani somsari panga passing out parade chu wen khan ni
tourism lama mason nan Mizoram le Assam state thodun tha anti thu state pani tourism minister ten an soi India private company siam orbital rocket masaber Vikram muan chu vein khan hoting takin Satish Dhawan space center train ka chu ani Prime Minister Narendra Modi san voina rocket ka chu siam company Skyroot Aerospace alompui thu soi chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani